Yang kan korban, pegah korban ku proses. Ngan mati long. Long bupati keren lang kampung, hana ku duit kantor long. Ku support na. Sama. Alanyan ino awak dra na. Koordinasi ngan gesi. Oh nyo deuk long gesi hana bu jujur. Bereh hana, jak pegah. Nyo bereh long kirim 788 ton melalui Kecamatan Madum. 13 miliar peng. Talung laket tahap kedua 800 ton. Mana berah ada menya urasa urang kedua Madum dia ilong ngan sirau ka bu. Indung ni mentau. Abek sangkira na bekira ne gubernur bupati camat na sayup ji popo. Sama. Yang sakit menancit. Oh sakit long macam ni tu. Pegah. Ku kirim tim medis. Hana pakai nejak. Dengan kondisi bahaya nyo ajak kena.